le kan bil pathumna kan kalanga the Mizoram Private Placement Agencies Regulation Bill 2025 hi abil nei tu pu Lalnghinglova Hmar Minister zom takin hausa introduce phalna rondil selelo somang. Good Chairman, who Speaker, Mizoram Private Placement Agencies Regulation Bill sang hi som ni le panga hi iphalna le he hau zom takrem ti na in introduce karon di ne ale bill nei tu minister in house introduce phalna rondila kan phal saken kan phal sak chuan tu na introduce sela sai ho turin move mal box sela lo somang. Who Speaker kalome. The Mizoram Private Placement Agencies Regulation Bill sang nile som nile panga hi the Mizoram Private Placement Agencies Regulation Act sang nile som panga thang tura siamania Mizoram ponan na thokdu uagarte na zon saktu ganti hemi private placement agency heng ho te kai khoina da ani bera kai khoina ni pialama u speaker he bil thar kan putlua hi chuan zenei zo ka an function theina turte tin an na thok tu an tir chuate an him na turte chumi pialama chuan na thazo len ha sang zo an tho theina turte tin chumai chuni lawin e bila hianin amala omlo thil thar enge maza ta omdona wangin he bil thar hi rom putlu ani u speaker kum sang ni som le panga Mizoram Private Placement Agencies Regulation Act kan man me ka khachuan mizo me chia ram danga mi chung khuran ha thok kan ti hemi domestic worker kan ti big ta na dan khasia mania amai ro chu khowela lo thang zela domestic worker ni chia lo hi mizo thalai ha thok thanem takhi ram pon an chua kani an thanem zia chu COVID-19 tu len khan khiat maya India rampona khatizat khan oma Mizoram pona khatizat khan hathokan oma chuti lai chuan dan anga thon chuero chu domestic worker te chok khan ni ti chuan he private placement agencies regulation act kan man mek noya hianin domestic placement license chok pe kan ya om zia chu domestic placement bakati the ni lawani danam chuan chuti rual chuan he dana hian a veik deuh khan outside Mizoram ti top kha alo oma outside Mizoram kha du dan na interpret thei ta ti chuan a trend chuan outside Mizoram chuan in Singapore a huamalom Dubai a huamalom Oman a huamalom ti khanin chumi thleng chu intir chu ani amero chu sarkar like we dan meka chuan immigration act sang ko somria le pathum chumi kal tang lo chuan rampona ta thok tura danama intir chu phal hi ani lowa chuwang chuan he act pon na matanga rampon an thok tura chuak te khachu sarkar le pui dana chuan dan bo chia kha kan lo ni ta ni chute chung chuan foreign placement hi zasari somria le panga kha kan nei mana tin tunai hianin Hmar khan e chu dan ma sa khan registered private placement agency hi somni le palian oma heng zinga somni le pali te hi chu revoke an ni to nge ani adan hi afam kim tok lo wangin pu speaker harsana tam tak kan mizo thalai ram pon na thokten an to kan i chu kan zawai na khatu kan ni ome hemi chung chang hian mi mal than hem ngai te tangkai tak tak an oma tin pol than hem ngai te pon oma trend political party be chana han thok than hem ngai tak tak te pon oma chung mi te chuanin kan mizo thalai te hi an lo chan chuak to thina tin sarkar point na chan chuak to thina tunhaya po Mizoram sarkarin he da diktak ni lo dewa rampon an thok tura chuak amero chu har sat na tok si kokir na te chan chuan na te he athoka anamen lo le na po har sal he ni ti chu kan zawain kan khe tlang ome chu mai chune loin pu speaker kan dan masa nuai be chan deu si khan hemi kan private placement agency trend khat hianin Aadhaar card diktok lo te le document diktok lo te mangin
kum som pariat noi lam kum tling lo te po an lo tir chuak to thrin ani chu chuan har sanna athena Mizoram me chin sui khom pole me chi EP point home minister hi nikum me khan huin kum tling lo tir chuak tu private agency te dan anga khem turin alo ti to nge ya tin kan home commissioner statement ka kan thriat chuan nikum April tha khan private placement agency somni le pakwa manan ni to thu te kha ata nge ni kha chuan passport le tourist visa te an siam saka chuan security ang ma provide box si lo wa chumi mang chuan adanang pon ni chelo khan rampon a hianin kan in tir chuang na sat le ani hei wang hian kum sang ni som ni le pathum khan sarkar masa hun lai ni chu khati hun lai khan an veya a commissioner le secretary home department kai khoina hnoya meeting te po an lo ko to mai ro chuan tram top lam khania duangin thilpo anti man talawani ti chuan pu speaker sarkar thar lo pianga bong in siang phat khan kan tran ve ni he thila dana na hi chuan thei to kan chua ti chuan Mizoram private placement agency regulation bill sang ni le som ni le panga i duang tur hian tran kan han la chhota ti chuan atira chuan he subject hi home department way om thina niya chumi nuwa chuan a ken tel tele a mangchang tele a omdan a zirang han en hianin home department atang hian less than ma hian is suanang ti in kan ho tu ten thazo kin an nga ya ti chuan June ni som ni le pariat sang ni som ni le pali khan regulation of private placement agencies situ home department atang in less than lama da relocate kha along ni ta ani tunai hian kan bill hi han lu childon taila atoi zong boka soi kan tum lenga India ram pona na thok te le Mizoram chunga sarkar le private thenga ta thodan mumal taka in kai khoina dan hi atel to dona India ram pona na thok tu azon satu hemi private placement agency kan ti ten India ram pona an in thon chua thei dan tu rapo kha tuna kan dan man la e chak so hian immigration act sang ko sombre le pathum azom theina tur hian tuna kan bil hi putlu anita ani tuna kan dan thara chon meichia domestic worker chok ka huam don talo ni pu speaker ta chuan na thok tu hrang unskilled ta trangin semi skilled te tin skill one le skill two po a huam tel to don ani chu kan bil tharina aken tel tur hi ani dona domestic worker chok ni to lo khanin mizo thalai le khathiam te tin thiam na dang hrang nei te tan rampona na tho theina tur kha e dan kan duang ta ani chumai chu ni lawan china sen khanin kumsom pariat chung lamba chu chhor thei an ni don lawa Mizoram chunga placement te Mizoram pona placement te po hei hianin a huam don ani kan placement agency hianin India ram dan immigration act sang ko samre le pathum te an be chana chul to dona placement agency te kal tanga employer te na worker an chhor donin written agreement an sign phot tur ani to don ani chu sarkar dan hoi written agreement ta on to dona amai chona khau to don ba ka him to zok don ani chu tin private placement agency kal tanga na thokte fail file him taka chhor ani theinan dan zom tur khrang da belan ya chung zinga chuan sarkar ina hlo pithia claim lam mo notified minimum wage chu an petura ni tian ya tin register entry chip chiar taka zialu angai to don ani aru dewe mo ni lawa chiang mang lawa inziak lu te han mi per khet mang lawan lo chua har sanan to boi pu len lai an sia kha tu na chon an chua ma tangin kan khet to don ani chumai chu ne lawin pu speaker placement agency te hianin an na thok tu an tir chua tur te hi employee provident fund le EPF kan ti le employee state insurance corporation hoi ESI hoi khanin an ham thanan hu thei dan tur agency ten an ngai tu sakang ti ni tabuka chuwang chuan an la khoma a then chu mi fel tak thanem ngai mi nam hu sak tu anom lain a then chu midang te an na an pek pi lama sum don na tha na khelo zok le har sa zok te manga khatinga hanti kual te khanum ve boka tin pu speaker he dana pawimawh chana chu dana ra ni na chuak ho kha domestic worker phe ka chu
le khazir sang tok lo te trend page chu tin chung ko har sa zo te ni boka an chung kon har sa da wanga e zon na duwa chuak kan nia chu wang chona thon chuak tu trend khat te na an demand ang kha dan tu re motia olo thelo an oma pakhan na chuan pani na chuan tlang chi na tur nei chuang lo an chung te enge motalan thon let ve ngai sia an na hu ang ang thong ngai wangin sab tonga abuse ang te po hi a thleng ni in e azir chiang tu te chuan an thria chu wang chuan employee te an him theina turin he dan hi siamani ta ni the private placement agency kaltang an thok tur te chuan na an thok ma in pu speaker helai pawimawh khop mai compulsory pre-placement orientation program training kan tianga kha an kaltang ngai to don ani ti khanin ti intir chuak top lo deuh khanin helaya an in zir ve bokang safety chungchanga te an ha an ram na thona tur dan chungchanga te akal pung hrim hrim khanin om zeni zokin he dan thara hi chuanin anom to don ani tin chu mai chu ni lo kan ngai pawimawh em pakha chu har sat dan tok theya tu ne na ngen thlenang te hi ni ta ni grievances and complaints kha khoya ngen thlen don te kha chu he dana hian kan bil tel to ani ama kan har sat na chi kha hi ni ta ni har sat nan to ka tu ne na ngen thlenam tu ne na ngen tlan to chu na chu wang chon pu speaker he bil kan putlu thar tur hian khang te kha aron ko bak tel to do na tin chu mi pela ma chuan private placement agency te tan license dil dan tur po hi a process fil fai tak siam ani to do na ni kumnga tan license issue phot tur ania a dan kha kan chuan chapter 3 section 7 a license cancel le suspend theina po da tel ani ta ni chuwang chuanin an lo ti fu lo ani chuanin dan an lo bo chi ani chuan tin penalty le punishment section te po da ania chung te po chu kan han ti tel do na ni tin registering officer te anong don boka hei hi ama om lo khania authority kan ruat belani registering officer anom to chuan chumi tan hnuaia chuan pon lama na thok tur ichina sayang khan domestic worker tunai thong chuan mi pui tura chuak chau ni lo khanin skill mo semi skilled kan ti te skill da skill 1 skill 2 thleng khanin an chua theina tur kha tuna hian kan duang ta ani pu speaker helaya kan detail du le thilo mom tak mai chu immigration act sam as go somri le pathum hnuaia hianin Mizoram in register kha ani ve thei ta si lo wa chu wan chun a hare me mani license nei te kan lo mu man lo vaira ma te hun tanga te an zu in register ngai sia wangin legislative department chuanin registering authority kan nei ve thei na turin ma la ta pu speaker ke ma nge delia zukalin January somthum le pakhat khan Ministry of External Affairs kan zudora Joint Secretary nen kan in koma chuta chuanin sarkar angin registering authority ni kan duani kan mizo thalai ram pon an hathuka kalte hi an him theina tur le dan hoi thataka an tho theina turin ruam han min siam pui ro kan tia ani chon sarkar ang chona wat heiom lo ve an tia amai ro chu in dan khen chuan government ti kha tel tlatani kan tia kha close come in activate sakro kan tia Joint Secretary chuan kan online in charge a dealing a kha akowa a theida no mem lo zot lo en chiang ro tia chuan kan online nge chun ati theidona ni hi an tia amero chu department mingin pen card te nei ngai GST te pe ka ngai an tia chu ti kan lo tu mang kan tia tu na hian thui tak kan in dor to a lo tling ngei po kan ringa who speaker house a hianin tu che som lai han puan man kan du te lul ne document ti fel fai chu hi kuna du ve dewa wangin registering authority kan ni toy ti hi chu kan la puang thei lo amero chu e sarkar hoi les de hi registering authority ani ngei do ni na lang ta hei hi kini tan chuan thilomum takania din kan mizo thalai na zong te tan ramdanga midang agency hoi anzu in zia luanga kha ngai to lowin Ministry of External Affairs noya les de hi in register to agency kan ni thei thlau chuan in kong thui takai in hong do na ni soitur khala tamana kina kan na khai khom le don thowanga kadu tok don mayanga pu speaker regulation of private placement agency chungchang hi ni chin ka soyang khan june ni som ni le pariata les de noela da chawani home department atran kan la nuwa hun reilu tuklawa hetiang bil kan an pulu the hi kan lom ve le ya amero chu ke mani ti the ani lawani
hemitan hian min hrang tu Home Department chu alom thu kan soya tin voi tam tak meeting kan lo nei pui law and judicial lamte akai no hi a thanem khopa UDNPA lamte Health and Family Welfare Department lamte Tourism Department te Women and Child Development lamte ba ka tin Aizol DC office thok tu te po kan ti buain e kan ti ngai ni kong en kima min pui tu an nia tin mi mal thanem ngai helam pang hoizo nga thok tu te chunga polom thu kan soi ani tin pu speaker tom na ta na kan soi du chu he bi la hi e bil thar ani khan palo kan ti rualin bil thar die deu thuanga soi thei ani boka main bil masa chu alo to the Mizoram Private Placement Agencies Regulation Act sang hi som panga to mai ro chu aspiritate tin a bil hoi zong khim khima tele it a content khim po thil dang lam takani awangin tun tuma mi hi chu the Mizoram Private Placement Agencies Regulation Bill sang hi som nile panga hi kan zawaya min pass pui turin karon so mani ro me Minister zom takina bil chung changa sai tu te saina bil tut lu chante min shil to soi ho chu kan tiem soi ho chu kan ti chuan tu na kan soi ho wanga member khata mi nga kha tha ka ti mai an ni nga se ka tianga min lia karon bel karon le dorani tu nge soi ma saberang oh pu K Laldawngliana lo somang Who Speaker Kalome Vena the Mizoram Private Placement Agency Regulation Bill 2025 put loni he lo mom ka tilhe maya kan se chawang khan kumsang hi le sompanga Mizoram Assembly he the Mizoram Private Placement Agency Regulation Act he lo pass to ania tu na kan dan man me khi chu seng khan domestic worker te chu a huama na dang thok tu Mizoram pon le ram dang kal do te a huam tel lo ni ti kha kan ngai khatwa kum som lai alo ve ta ka wangin khoivel ma son zela Mizoram pon la man thok chuak tu kan thalai ruat le kha thiam si a technical thiam tak tak te zina sang so ang chi tu pon an kal the tur he tiang bil duan alom hi alom om katil he maya he dan mo hian an seng khan ama chuan private placement agency te kal tlangin Mizoram chhunga hian domestic worker tan chawnia tuna dan an siam thar tura hi chuan India ram chung pialama ram pon India ram pon foreign thing thon thena tur dan ani hi masona tulom takani ka hia dan man lai sang ni le sompanga khachuan Mizoram chung big deal private placement agency te ngor tin zone khania vena kan sei ho me bila hi roi chuan state pon lam registration nei private placement agency te le foreign lam atanga Mizoram running buntur private placement agency te khuwa khina le en kol na tur te po aron lang tel ta a khovel masona zela momo chho zeo tur ni wangin hei hi pawimawh taksa ni ti kha kan selang tele du ni pu speaker kangai pawimawh khop maya zofa te thalai song te tana kan roma na tho tur gai de to silawa rampo ren thon chhuangai to sia hemi chungchan ni wangin hei kan bil hi phek som ni borvel ni ka chhir ngun khop maya theyang to ke kan zir chenga point pali hi hei en noratan kan du do leka apa khanna chuan private placement agency te license pek dan tur tarlan na chapter 3 section 4 clause palina khan controlling officer in dilna adon te chu pek ta an ni le ni lo npia turin achang tu district sp te nena an thon thei tur thu tarlan ania amaro chu adot che section parukna clause 5 khan sp te chuan an npia nuwa no objection certificate an pe ang ti to patarlan ania sp ti khan pek ta ka an ngai ani chuan ti mo lam alang bok si lova thil fel lo mu chok to poni se
no objection certificate kha an pe thau a tul don tinani helai hi akim lo dovin ka hia panina chuan chapter palina section parina khan Mizoram chung ni lo India ram chung state tanga in register private placement agency Mizoram chunga ron lute kho khena tur tarlan anilia khata khan Mizoram hathok thei tura an ti tur le an nei ngai tarlana he dan moya controlling authority in no objection certificate te atul tur thur tarlan anilia chapter palina section parina clause b hian no objection certificate an mu theina tura an ti tur tarlana khan bank guarantee tarlan tel ani fel ovani Mizoram chunga he dan noi register turte ne na tanga chapter 3 section parukna clause 1 manga hero hi chon fi le bank guarantee lak sak tur ni thung an tiani ram lei lung fa ti aya on lam mi te du sakna nga lang hi hela hi pom har sa ka ti leya point pathum na hian chapter palina section pariana clause sina bi kha kan en chuan India ram chung state tanga in register private placement agency ani register na state a hetiang dan nei si lo ten Mizoram chunga na an ron tho thei dan tur le permit an dil dan tur te tarlan ani le a phe tlan noi bera tanga chiar le tar dina khan han en ula thumal pawimawh chhut kim lo awin ka dia kalai kha kan minister ja takin lo chin sia sela try ka dia in any place or country beyond the boundaries tichina koma ada topa helai khan section 8 a khan siang doin ai ji ka pu speaker I phane kan sia chok te in any place of country beyond the boundaries of India ti hi ta hin siang doin ji ka chu han chuan boundary of India ti hi ti mai chun mai palan in ka ria hei hi na kin zela taka danin man ani huna ngai dai nam lo theu wangin hei po hi siam thata turing ka ria leni bu speaker apalina chuan Mizoram pon state tang in register le khovel ram danga in register placement agency ten dena Mizoram chunga na tho phalna no objection certificate Beichhua an review dan tur chapter palina section pakuana clause 5 pa hian atalana hian an certificate thima nisomru lo min dinan thelu turani tiania bu speaker makto mai chu Mizoram chungso ka register placement agency ta chu unlicensed thi ma nisom kwa lo ma renew tina an thelu ngai tu thu chapter 4 section parukna clause pakuana manga aphu ta ne tat thung hi hei po hi ram le lung fa te zo ne che na le du saklo na lang sar tak ning ka hian ti kha kan sei lang tel le du bokani pu speaker ver dan man lai sang ni le som le panga dan pe ya dan hat tur bil sang ni le som ni panga kan putlu lo pian dan po hi thil mak tak ning ka hia ni kum lok khan dubai le serial ma private placement agency ten an thon chho kan mai che chen ka thar sana to kha kan na sia sik karinga mi puitet kan chei lei ni kha khami chung khan kan house leader zo om tak hian ni so pakhat June sang ni som palia khan zofa agency a hon tuma Mizoram in hetiang dan siam theina anei lo thu le dan ding lai sang ni som le panga dan moya license lo pek to ta po avalid lo ti asoya dan bo chitu ta sem turin protector general of immigration hena tangin phalna prosecution sanction la ma sakangaya kandila reminder te po kan thona vain thangin min petri lo ti hi asoi ni kha kan na supe ko me ministry ko ta as of thidal ten who speak ka so chep tu na dan khau kha he tharin pass kan tum le mek le sia dan man la ya po hian chapter parukna section so kan na khan dan ding lai dang te bel chana tura siam ani thu ta lan ania dan man la ya po private placement agency te khan India ram dan ding lai dang te po azom tel angai thova aum sia chu India ram pon lama na thok tur thon chho tur ta chon India rama dan ding lai immigration act 1982 nuaya Ministry of External Affairs tanga registration le permit an nei angai tho ani
kan tu na ka sia dan pe chon Mizoram pan hin chau hian an nei ka hi a tun dan bial kan se mek lai hian Immigration Act 1983 noi a hian registration le permit nei lo ta chuan Mizoram pon lama na thok tu tur an thon chuak thei lawang ti te aron ta lang le tang ha la chapter pathum na section paruna clause 11 dan luya po thil kalphung ni sa re ania hetiak chiang so ka dan thar ta lan kha lan ta hian mi pui riu lua ti fia zual ka ringa hetila hian kan house leader beri dan man line noya bo chetu te sem thei lo ang hiala soi kha khati hun lai khan dan bo chetu te hum tum na ni thei mai ngem ti zo ta tam tak om te po kha thil om thei ve an hin ka sia ti kha kan se lang te le tu lok ani pu speaker ka zo che pe dan man lai sa ni som panga dan akhan dan bo che na sem na chu chapter palina section pakona ta la nia dan bil thar tu na kan se me ka hian chapter pakona section so pangana ta la le thoni boka dan man lai le tu na kan sei ho me ka hian dan bo che na chu magistrate phalna la ko sak ngai lawa police chen an chui ha thei thu cognizable and non violable ani tur thur ta lan ve ve ni le zel boka hetiang ani wang hian Mizoram sarkar in private placement agency te kho khen na chung chang a hian dana siam thei sia chu veina hian atana lo mi he kan sei lo mi tro ku speak kar ato kan sei do chu ngai that khak lo tak vai thil dang le chu sang hi le som paku som panga dan man la ya khan dan bo chele hoi khoi tu te phalna la san pa lovin chui nga thei mai kha police khania ma se tun dan thar bi lai kan sei lai me ka hian chapter 10 miscellaneous khan section som hi le pathum na class 1 khan hatiang hian sei controlling authority in thu boy siam phalna prosecution sanction apek lo chuan court te chu thu boy alo dong son phal sak ani talo tat mai thei hian sarkarin ahum duak piang ahum chun som zel thei ta kong ani mai lo mo ti kha zo na kho om le pal thei thani thil ngai thak lo tak thil om thei kha a om o ti kha kan bo se le ka rel ro ma dan thamil tak ma se man sual rem cha tak si voina hian pas pui min tum ni te point angai thei rum alom le pu speaker se tor tam viu maya du to mai la he bill the Mizoram Private Placement Agency Regulation Bill 2025 chu atlam puin cha ka te pu speaker ka lo me le lo mo me tu me se le ang kan du tok deu mi pu H Ginzalala la so long Who speaker kalome hey ka soi main thu noi introduction ang leng devin tuna ka muffler or he Manipur ka han kala min lo president nia zone ha thak nam hrang te nam puan he tian ta khom ania he hianin ya in unaw na in lungrol na hi en tira in pum khadan du to le ni ti hi achianga mizo mainstream na sa zoga tu na ya in lungrol na te in pum khan na te om thei se ti hi an dream ani in alanga Mizoram sarkar po kan in hongzam le in ka hria kan ho tu ten ma an la lom ka ti a tu na ya hey tui vai le te po do kai lo ni le zel pok nen aro pui ka ti a ke ma ngei pon ka pha kang tokin kan in pum khan le zul na turin ma ka lo la ve a kan in hongzam le ni ti kha kan soi ma sa du ni ana thil or lai khai sei ta ka chuan in nia heta trai kan clear ko la ril ru nei deu lo ka lo thir ve a nam zo se lang thei ya in thuam tur ti kha sarkar thu chu kha nia tam ta khianin ti hianin asas kan ti dol ngani kan or maya kan du tok le maya tam tak chuan a thuam deu tak tak kan in thuam ve thunga a thuam tak tak in thuam te ka chu a pol kan ni mai theya hetia han ti mai po kha a fin thak le mai a re lu kan in nei le mai kan ti ni chu le chun som ro le pu speaker ka lo ve voi le hian ya bill tha tak mai alo lu ta achang tu minister hi fakom ka tia
hei voin ni aring po hian ama chana hian in bill pan hi lo lu thei hi a efficient le ni ti hi alang reng maya ani hi kan minister chuan vor te jing ami ani ti kha kan soitel duwa hei the Mizoram Private Placement Agency Regulation Bill 2025 he kei ma nge pongan chiar zau ve viwa achung thu hi tam tak soi tur omang amaro chu khalam khachu karon soi lem lo vanga amaro chu hemi bill ina aron kentel thil thatak tak in phumru ti mai tiang hi om chau ni hian ka khia a hei Mizoram ma hian kan har sat na ber chu thil dang vak alo ni lova ataka kan ton te po ania human resource issue hi ani deuh bera department tin po ni ve vek thau mai ten entrepreneur ho te pon an har sat na ber chu human resource hi ni thau mai a helama po hian he billion na satakin contribution hi aron nei don ni na hriata abik takin hei placement orientation program chung chang te phei chu tha ka ti le zuala hei voine kan soi du chu ompui te po ha kan soi to a kan ompui te hi an background po hriat lem lo mun dang atanga kan la khom te kan an ompui kha ni a tam tak phei chu training mamo ngoi ten ni a an history po kan hriat lem lo ten ni a ten hei mamo na asanga demand asanga me mai ni amaro chu chu ti ruolin kanom pui te hi hemi training basic training po paltlang mi lo te an lo ni a khatiang kan om puya thani khata min tlan bo san le maya trong moi lo ni lo sela kan thil tam tak te po kha kut kem nei te po lo ni phei chuan abo thei ni kan ro lu tak te po en kol turin kan da lo thei lova chuwan he bil hian in chung zong chu aron take care don in langta a ro pui ka ti a basic training pre placement orientation program he changtlung taka kal pui thei hi a base omta alom ka ti khop maya tin kan soi zaw le lok mai nga soi tur tam viau na in labor chungchang a hian coding te poi kan mamoni labor coding a hi enge om zia kan ti chuan an performance azirin kan labor te hi ompui niamo ani lo pon driver te polo ni the entinan thil dang da kan man technician kan tian chi te po coding hi kan nei chho zel te po hi angai ani ani lo chuan an history nge ni an past life hi kan track thei lo kha chuan thil poi tam tak om thina khata khanin labor coding tam tak te poi kan ti thei kha chuanin masona ro pui tak he bil hian in aron keng don ani ti la hi kan soi del duwa ten chu tiang bokin an past life an experience atang te po hian in thil tam tak hi a chui le theya entinan performance grading kan tiang chi te po hi siama cha khop mai khata han kan om pui tur te po hi engang quality nge nei midang ina allo om to na te khan enge ni an performance ti te poi kan thebe lo wania kha khani wang khanin kan mo chho zel don in hriata anom na duya enge ni kut kem te lo ne em ti thleng te pon chui thei tur ani chu tiang chuan in grading performance grading te poi kan ti chho hinga em mai ani chu tiang zel chuan in performance monitoring ti te po tuna anom meng na ina te po enge ni an performance ti thleng te po kan chui zui thei dan ko nga hi he bil hian in aron keng tel don in hriata chu tiang zel chuan an performance zirin le training tam takan paltlang dana zirin an lo te po hi om chho zel don in hriata ni chu van hei hianin revolution te na hi zoran hring chuak don rim nin ka he alom ka ti soi tura tam he mai labor hianin he dan mang hianin ma kan son don in hriat tin thil dang de driver kan ti te operator kan ti te po hetiang system kan kal chho thei zel tur kong hi aron in hong hi alom ka ti who speaker the Mizoram Private Placement Agencies Regulation Bill 2025 hi lom takin kapome alom me tunga sei leang au pu jeje Lalpekhlua lo somang
Speaker Kalome. The Mizoram Private Placement Agencies Regulation Act sang nila som panga unrei takan lo manto chang tum tok lo le him tok lo lai kum kat chung vel le ka sarkar tharina siam thatura ron sub chuak thei hi alom hleng ka ria big takin chang tu minister of akom veu ka ria Mizoram thalai te le puitan po thil poimo le chin che tlak tak tur atling ning ka ria hedan siam thathian system thar thazok le himzo noi thalai tam tak ten kan tho thei tok e zon na kong tam na kong harsan na le harsan tam tak te min sutkian sak thei don ning ka ria pu speaker rem ti na in ke experience te po soilan ve ka duwa ke hi social media te thil tam tak kaltangin varam Mizoram pon om hun tam zok mang thin kani wangin thalaka thalai pui tam tak ken harsan na te hi miron ten tu te tam ve thina irem tinain han soilan lok ka duwa akum kalau chiang talawa apoi lo tura han ngai la BMA Bangalore Mizo Association ten po khwanin kulai na thok harsan na to thon holo ma te po khan thik tok pan lo chu ho to e ho zom ta kaltang po hian BMA ti chunga po khan lom thu kan soi ngal di sela pu speaker kha kan fiat teng minister chang tu minister ron soi lang to training mizo thalai te na thoka chuak tur te po training na mumal tak ne na anti tur thu te ron soi lang te khalo mumin ka ria thalai tam tak te Mizoram a hianin na tho ve du si ti dan shelo kal dan shelo hi kan tama amaro chu he bi la hian khatiang te tan po khan kong zau tak ain hong din ka ria eng te po hi lom lein ka ria pu speaker he dan don thar the Mizoram Private Placement Agencies Regulation Bill sang ni le sum ni panga hian India ram po ne chunga na thok tele Mizoram chunga sarkar private thenga na thodan mumal takai kai soidan tel ania heng te hi lom le zol le ka ria bik takin Mizoram chunga nge po hian trai tam tak te hi private na thok kan tam to ni heng te tan hian lom le zol te pon ka ria mumal taka dan lo wang na chhor tu tele an mani ngei kara po har san tam tak te po to thina Mizoram thalai tam takina Mizoram chuang nge dan mumal noi na an thok thei tur ngot te po hi ke thalai ang zo na po alo emina thamon tha katia pu speaker chapter 6 da section 2 akhan placement agency te kaltlanga employer ten worker ten chhor da written chhor ma written agreement nei pui ani thuru teron ziak langa tin number 6 akhan na thoka kan chhor tur te kha detailment kim chang takin davek ani tur thu te aron zia lang te khalong mumin ka ria he hian kan noi na thok te atang har san na kan to te sang sang big takin ruk chungchang ate poina sa takin min veng thei don ni in ka ria tin a chui chhuak konga po he dan hian he bil hian na sa takin min pui don ni in na langa lo mum le ka ria tin chapter pariat na khan na thok tu ten har san na an thlen thei na tur awlsam takin provision da telani tur thu kha kan mu boka na thok tu ten har san nan to mek soi chuangam lo hi kan tamani abigin nei kan ram chuang nge Mizoram chuang nge ram pon chu soi lo wila ram chuang nge po hian har san kan to mek mitam tak a chhor tu tele a chhor nge te puina har san kan to mek ani heng bilaron tele zel te po hi along umin ka ria tin chapter 8 a khan na thok tu ten har san na an thlen thei dan awlsam khamiron so electronic mode thleng po a le khanen submit theini tur te po khalo mumin ka ria henga hian kan na thok tu te hi he dan noya he bil thar noya hian an him zok tur thu te aron lang ni in ka ria lo ka te pu speaker to bera chuan mizo thalai ram chung le pon an thokal chuak tam tak te hi an chuanom ka ti hle an chung ko chom tu an ni ba ka ram tang atanga an tho chua poisa tam tak Mizoram ma hian aron luta ti tu na ya kan sia tangin har sa sang Mizoram chunga kan han to ka hemi chungchanga po hian an lo che chuak na sa khop mai pu speaker rem ti na in han soilan ve ka duwa Jeje Foundation kha covid lai kan han din ruma kha tiang huna po kha Mizoram po na te hian na sa takin kha foundation kaltang khan Mizoram hun sanga mi har sa ta tanan lo luang chuak to kha te po khan tan po he tianga hum halna mumal zo he pilina ron siam te poilo katia
pu speaker let's day changtu minister pu Lalnghinglova Hmar bill aron putlu the Mizoram private placement agencies regulation bill sang ni som hi panga hi kapom puya pass nge ni se thra ka ti e kalome lo mo me tu an se liang pu Beichhua lo so ma pu speaker kalome the Mizoram Private Placement Agency Regulation Bill 2025 pu Lalnghinglova Hmar House Member Zom Takina Voina Aron Putlu hi Kanram Kalzel Natan Thilpoi Motak Anidona Hansoive Kadua Kangai Tuana Thil Tam Tak Alo Luta Tun Matranga Tralaite Azon the Lam Kan Lo Kil Koi Vena Kongate Fore na Tralai Thon Chua Chung Chang hi debate to play thelo ania eng wange kan thalai te hi India rama amo fore rama amo kan thon chua vak vakang ti le rampona na an mu theina ni chuan kan thon chua hi ngai ni ti hi in hialna top thelo ania kan state in to del thalai te na tho na thalai te na tho tur pe thei khopa in bun nget to lo ni ilang chuan kan thalai te ram danga kal chua tir hi tu ma hian kan du karing lova amaro chu kan state chu ma hian kum som thum pariat chu te po han ti la thalai ten von ban het tu an mu lo wangin an thiam ang angin India rampon ate na zongin thi le thi ti in an lo chuak to thina ni hetia fore nakal ron hole te mek te kanin be pop vereng thina an thona huna anom dan te kalau chi ve em thina me che pakatin min thil phei chu karil ruwa tina khop maya ram hing po soila poi lo tura ngai la Singapore kan an thleng chho chu vok phur hian min phuradi kan bal ang khanin chak tak khan motor atlana ti chuan damin Mizoram kan hule to lo nga kan te ni thumna vela kha chuan min lo mi khol tu agency ten hena min da atia khang te kha ka ngai tua khang te khan Mizoram ma tho tu thazo thria in tho thei chu ni se rampo na khan kal andu bikin karing lova chu birwal chuan chu rampo na thok te chuan poisa te an khola Mizoram an nu le pa le an chung te an ron chom le thina mani chu social media kami khiat chian tak pakhat anau pan live tang po ka hiat hi placement agency pakhat Facebook a Japan a thleng Japan a thleng chhota a ti kha ania api te kan zo ta kha Facebook ha kalo hu Japan a han chhoni mo ka tia Japan a kum upa te en kol na ho ma thoka thakata India poisa cheng singru a lo don ni atia a lo le mai an kal dan kha apa ngai deuh to tina ania tin kabiala chinga venga tang hian mi papakhat ka kom fu lo maya engai tho thin ka tia Singapore ka thoka tia engai thoa ka tia furniture company a ka thoka thatin hian India poisa sing sari borwell hi kan lo ani atia chu tiang ho chu thamuang zo le omzenei zo Mizoram an kalsan an chung te mai ni lovin sarkarin mu mal zo ka monitor theina tur hetiang ang dan bil kan han soi ho thei hi alo om lein ka ria tin MLA ni tura kan Beichhua khan zo na alo om thina MLA te mo phurna poi mo ber chu enge tia hian MLA fan sem tiamo contract pe ti lam kha ani lowa dan thasiam hi ani voinia pu Lalnghinglova Hmarin kan thalai te dam kho chhuana tur nam za omzo an kal san tak an chung te puna ngai thata ka an kal dir thei tur dan thazo
aron buat sai hi lo ong katia compulsory pre-placement orientation training te pe hi chu life skill education leadership training kong en kima heng hi kan ti chak chuan an han om na khuwa an ham om na ram te la ka khan zaum takin hun anan mang thei don ani tin har san na an nei ko grievances and complaint lam kan han focus thei tur te hi aro pui le in ka ria tin registering officials san kan han nei tur te he lo oma chu ba who speaker kalong ai tu ve thin chu kan thalai te hi centralized record system te neya heng khovel hun sang awak chok te an data zong thataka kan nei an dam tha em har san na an nei em ti kan lo monitor the ni chuan kan dula kan tlangwal te tan hian kong thui tak kan sia sak thein karinga soitur tam tak oma atop na chuan Immigrant Act 1983 Registering Authority Ministry of External Affairs nuaya Mizoram State Sarkar ina khat thu nei na kha timayang Registering Authority kan nei ve ni chuan hei hian na sa takin kan rama hian I thalai te tan kong tha a hon karinga tin pu speaker hemi bill soipa hian kan thalai te po ka fuidua kan thalai te po hian malam eng an nei ni ti hi ria sela dam rei te po hi tum sela kan thina sal du kan thalai te future kan dei lo ni te hian kan in khena sal du ni ka ria chu wang chuan thalai te ma khongai tak sarkar voina Mizoram kan nei ta ti hi kan soi lang duwa the Mizoram Private Placement Agencies Regulation Bill 2025 hi tha ka ti e kalome Lomome member zong tapi Lalrinpuii lo somang Speaker hey will kasir mi de Minister son soive vak lo turan tia ma se soive nge turing ka sia hei khovel hi adang lam se la kan dan nei te hian siam thatte lo ngai ve zela the Immigration Act 1983 noi hian India ram pona na thokte lo chin sia zel to Protector General of Immigrants PGE anti mai hi recruiting agents te recognize to ni a hetiang hi India ram pum pu hian sang khale zakwale samre le pariadan oma chuta chuan North East ta hian patni pathum kanom ve a chuta chuan pakhat chu Mizoram ami Jeje Training and Placement Solutions te hi ani a patni dang te chu Assam ram mi ani ti chuan voina kan din ve du kherna chani pu speaker Mizoram pona kumsom ni ve lai kan lo om ve to na hian experience tam tak min nei tira Mizoram Youth Commission ina heng hotel management te le skill de sang an training tir te anon chuk thak pui te hian a boy pui tu berle an har sat na lo sia lo sut kian sak tu thin kan ye wangin hetiang a dan mumal tak mai zam ni tur hi alom ber pol kan in ka sia voitam tak hi FIR te po lo thelu sak ve to tu kan ni a chumi wang chuanin kan thon chwa tam ber hi nurses te spa le salon a thokte tin enge ni security lama thokte le domestic worker te an ni a Mizoram pona akatipal India ram pona thok tu te singa hianin domestic worker hi antam bera tin chu ba ka chuanin nurses antam le bokani chutianga chuan har satna an han nei hianin khulaya Bangalore kan hanom lai te pokhan Mizo welfare president kha kumeng mo zat kan ni ve a chu wang chuanin har satna hi kan tok tam em a achang chuan kan thin terima ron an roi te po kan nei thina chanchin bua te po kan on ziak photo thina ni chu wang chuan adang tam tak helaya a bill chunga om kha chu a minister changtu khan fil takin ron soi to a tin kan lo zir chiang vek to khang kha soi ka tum lawa chu wang chuan khatia ang sang a boina kan pum pel na tan khan voina helaya the Mizoram Private Placement Agencies Regulations Bill 2025 hi ka support a pass ngai turin kan Sawihawnna ka insomni kalome Lomome hun mang chale mai la mang chabera ni le tu kan se le
members of Dr. K Beichhua ito samong. Speaker Palome, the Mizoram Private Placement Agencies Regulation Bill 2025 kan Sawihawna sumakan amendment le repeal kan ni sa to boka kalam kachu to kila he bill the Mizoram Private Placement Agencies Regulation Bill 2025 the Mizoram Private Placement Agencies Regulation Act 2015 thak na tur ani na langa 2015 Act repealed ani chana chuan 2015 hi H Ginzalala India pon lam na thok tura intir chu an chungchang le dan le dun fel fai chumi huap zo tur bill ani na langa ne Speaker opposition kanya kanlo oppose don ani kan ma se kan oppose na hian constructive ni ram se ti kan du dan ani ti min lo hia sak athain ka hia a chang tu minister po kan min lo chin che sak se kan lo opposition thinrim hian min lo dong song lo ula adik lo lai le athlo lai om chon adike heti zong heni kalang u ti theih ril ru in nei kha masan ka sombok chu ni bill ron part chunga ka soi du chu section 2 noya subsection 1 min lo chin che sakla section 2 noya subsection 1 clause C a child the minor ti dala dik jok long mo ti karon oppose na point pakhat chani kalai khamin siam rem sak theijon lo en la dik jok ingai chuan kum sompriat loilam hi child kan ti hian dik perangem minor ti la dik velong mo ti kha point khat karon oppose an chenia tin pandina chuan hemina kentel subsection 11 hemina kentel section 11 subsection 3 te section 14 subsection 2 le section 18 a child ti lang hi minor ti ni boxe adik jok long mo ti kha karon soidu a min lo chin chia sakla nakina pomin react nge la train ka ria section 8 noya clause B chunga sub clause 1 clause B le I tran tirna for ma a bracket kanda hi printing mistake nge ni a nge kanda chan lai kha hacheng them o pu speaker chuanin section 20 power to make rules the noya khan subsection 2 clause D hian subsection tarlan hi at kanti sual de m subsection 6 of section C6 hi inquiry lampang ako in lang si chung chang chuan subsection 8, 9, 10 the fees and condition for renewal of in alangane chu wang chon helai hi adiklode wem he ta reference akhan kan long mang si section C subsection C 6 akhan entala kalai kha dik thengem tilai kha subsection da tello win mo chu tianga ni lo chon section kan ron reference kan long man hi kan te dik mo ani lo chon he hian ati mel hem de lo mo katini chu lova chuanin he bill hi thathokhat vevin ka ria kan ramin amamo ani chu wang chuanin tiang bill thatak kan nei hi tuna hian chuan atul cha ponil wen amamo hen kan mo tak me bani ti hi karon soi du du thu sama phei chon he tiang placement agency hong thei tur hian criteria khit tak siam hi athrang em o te ka te chan chu mi jong phing ho chopa siam mai te po hi thil om ve thi ani wangen he la thon om ka te chulai chu
nakina kan ken ko konga postik taka kan ti athalen ka hiam pu speaker central sarkar po hen angai poimo khopa immigration chungchang hi tuna hian thi to pat chakin ma an la mek boka chung chuan in ki ni po hian kan lo in ma khwa a tuna tanga kan har satna to kan lo to te le kan malama kan experience to te le kan malama kan future kan in shape na tura hianin he thil poimo takanin ka ria a nichina opposition kanina anga karon oppose lai ka min lo chin chia succession that ngai lai te om khan chonin a opposition soi ania kan siam chong lo wang ti lo zong in kan za vai ta na thil thatu ani na angin min lo siam that ta se ti kha pu speaker ka nge ne ka lo me ale member zang ta pusi Ngunlianchunga awlsam ka sei dik ka sia Speaker kalome khat somhala ma khan amendment ni lawa repeal hi adik lovani kan tia kan solai khan thil dik lo du viau khum do wanga ti niom de khan kan han ria ma se kha da na kha achung thuwa khan kan soi sel lo akim lo lai fel lo lai te siam that akha kan support em ani amaru chu arong kal kong akha adik lovani kan ti mai jok kha ania he kan minister big takin less day minister afak katia ama tiang devin bong pathun phelang vat maya akum khatna dan pani aron ti theih hi along katia lom pui po katia chuti rol chuan chokma lam thil kha thil thalo hum kan du awanga ti kan ni lo kha khachu amendment tai pin local sila atikani khoya po adik anti kharing ti chon voin tubul huna kan soi tur kan soi me ka hian chiang takin minister sangtui na ron soi ta tun main home department lama te china amar chu akal dani afu to rovani chubang chun less day lama dan thar sia mangai ni ati a state tanga te po hengang dan hi home department lam enkol lam ni lovin less day lam inam boy puithin ni in kan lo reve a chumia wang chuan tu na mi hi chu akal pong aron zo di ta ani kan mo em kan thalai te he kini ram phei chu state re thei state mu fual kan ni a chumia wang chuan kan fa kan nau te kan thalai te tun huna rampona India rampona kan in thon ati chu Singapore ti te Malaysia ti vel te hi ani de mayam o katia hei pathian le chen te du sakna wangin khovel ram changtang te po khan kal ve zawa abik takin USA a te khuan vai kan han ti ang chi state tang Maharashtra tang te Tamil Nadu tang te le mun rang atanga kal hian tame emani chung te chu na thoka ani a chu tiang chuan an tho tur level ero chu ainang lova USA Maryland te Indianapolis kan han ti ang chi te le Dallas kan han ti te Houston kan han ti ang chi te pokon petrol pump gas station ani chon gas station kini petrol pump kan ti kan chon gas station nanti a khungo Indian deu an di tang puyani tin chu ti rol song kha khan no te ania Mizoram huai an lo nei sina chung ho ta na India rama ni khata kan skill one lo zasari la somli kan ti ang chi kha ania chon da kar khata aniam ber thok to khan ni khata da kar riat an to kan da kar khat thokha dollar riat ani ada kar khata chu tiang ani chuan nan dollar khata kha ke ni tan pe chuan kan cheng somriat le ti chuang alo nia kan ho ai thlau em ani chu wa chuan aram hausak na dollar mang ani kha an khuwa le tui te tan an pasal fanau te an nu pui fanau te le an sung te tan a hlu em bi ani chu tiang ang a voinia hetia he dan
The Mizoram Private Placement Agencies Regulation Bill 2025 ka achung thu chu soido nila a soisel tu zong te po om thokin karinga maru chu a thalai te po tam tak oma chu ti ro chuan alo thalo deuh ani point amendment te pon alakal pui thei zel tura ngai la achung thu pakhat kan soivelum du chu chapter 6 subsection som parufna placement agency tena an vathon suate kum khata an omdan an din hunte en puya a date nen an engeni heti hian ani zonna an hunte kum khachungin an chenna an va thi thainga an va tonga agency te hian detail record bu an nenga until mu to chu fel fai takin ani date nen an chin sia thapang anti kha ahim ani atha ani kema kengni rama chon ni khata chem tum humin cheng zanga kan lowa mistri in cheng sang khat kan lowa han chor chuale han kho chua hi ahu purum em sumang chuan hetiang ang rampona india ram mai ni lo khovel dang khovel ponte po kanti ang sir lai house song kam takin kal the nu tur roman na thatak mai hanong te hi kan thalai te tan chona asata kan in ka ria chuti rual chuan he house of India he dan the Mizoram Private Placement Agencies Regulation Bill 2025 kan soi rual hian kan thalai te pon helai tai no tong lo hian ram sang kang zo ka te ram zao zo ka te khopui lian zo ka te kalin ejon na hitam takau mani kati ve thin chu he Mumbai ya natna wangin si selo na wangin check uping ka kal china ei tur po he tama ei tu po hian tamani tlat mai na mi thingan tam na chuan tho tur po alo tama chu tiang son ejon na alo awlsam chin ani chu wangin faina hian post speaker here the Mizoram Private Placement Agencies Regulation Bill hi kan chalai tele he zoram tan hian changkai tak ani thenan ke point cha ka ti ni ti kha kan soi ne ka lo me Australia do tok do tomi le chuan tu na kan leader of opposition kan som do na ani hi minute nga khong len chi lo de point an perfect ma se kan chep chep chin kha do somam post speaker kalome kan minister zaum tak les de chang tu it the Mizoram Private Placement Agencies Regulation Bill 2025 aron pulu thi lo ong kati khop maya he bill introduction an ne apo khan aron soi chianga Mizoram ina kan ma mo tak voina khovel hi village pakhat ang deu mai ni to a inkal po zung kan ni la ya hasana tam tak kan nei sut kian na tur ta na akal pong pawimawh ania soita kang khan sang hi le som panga a he bilang hi lo nei to ania home department ina an enkol home department noya he da na hi man ani wangin thil hi awok ai tam khop maya ministry masa eni hun vela ya po khan ei placement agency te hi registration zong less than noya nisi in atak taka anna awak afang zong kha homa niangaya tin India sarkar lam zok nen thil thui zok tia immigration act te chung le na kai noi thila hian DC te ne na thil han ti nga ya oma thil lak lo tam taka oma wangin kan mi te ham that na tur te har san na an nei ni kho apo chutianga an welfare han ngai to kong a khan kong hi abai do thina ni etianga allocation of business siam thara less than waya e thil hi da an nia tun huna he
bill chắc tak me ministerin bo suya aron table theih lom katia kanen thuak a thale in ka hria amar chakan member tam tak hianin soipol dikdeu thosi soipol theichep omin ka hria Mizoram Private Placement Agencies Regulation Bill hi chuan Lalnghinglova domestic kan tia po India ram chung hundang le abroad foreign la thok tur te mo in local tur te mo hi Lalnghinglova an tin zone deu in alanga chung ho chu helaya kan thu soya changa lang te la chu kan minister hianin hetiang ang bill po thatak aron ti chuak theya reilo te hianin Mizoram chunga kan labor te domestic worker kan ti thotele Shop and Establishment Act noya kan workers hote ham thatna tur te po hi he house hianin ron pulu le selagin ani hi afit thaboka kan member tam tak te po khan khalai kha anon soya kha hemi huang chung tunami ya hianin a tel da na hi tun tak hi chuanin apon nam deu zok hi a ko tam deu ber wangin kan mamo mek vo in ya dor nga ka kan sorte aniamo tin thail dang danga kan mi sorte kan driver te ompui domestic worker kan ti te en kol na chungchang te po hi thazok hi aron duan chuale nge hi ka be se tel ti kha kan soi du ni hei khovela in singsa America sarkara Donald Trump an president ta kha yanin khovel ram hrangina kan in kalpo dan kan in sum don dan te tin hathok tu kan in thon dan te po ti dang lam ngai tam ta khop maya India mi hathok tu tam tak te po an lo ho angaya chu tiang te chu khovel kal da nia tun bo ro ka po hianin china kan ministry soikha Immigration Act 1983 kan mana hi arei to chumi wang chuan parliament nikum sang ni som ni pali India parliament apo khan Overseas Mobility Facilitation and Welfare Bill 2024 kha lo lut to in hemi chungcha a hian Parliamentary Committee on External Affairs chu committee pu sasi tharur kan MP lar takina akai koina hnuaya khan hemi chungcha Immigration Act 1983 hi en fela rotna po mumar tak central sarkara thelu anita chumi chu reivak lawa hian kan parliament khuanin Immigration Act po hi athar hiron tisuak dona voina hian kan man lai ani awangin reference kha kan manglo theilawa reilo te hian danglam hiron omdon nualin alanga engpo ni seng kha chu kumthar lo ka amendment te po kan ti angai le kan ti mai tur angai la vo India parliament kha tak kha la pass ani che lo wangin reilo te pass be sei ania chuta kan han soi protector of immigrants kan ti te po kha state anei lo han hun naya state sang te pon an nei theina tur voina kan har sana tamjok te po hi chin fel na tur te po kha a om ti kha kan ta lang du ni adan chunga khan toy te han lu luk kan dua kan bira khan section som le pathumna noya subsection som pathumna khan private placement agencies te welfare check nei thei tur chungcha nga khanin akum khatna khan welfare check nei tur khan ronda alo om khop maya amaro chu annuwa khan inject thun zom zela khan mi kumli kumnga ta thokta seng welfare check khan nei no namo kan workers te anu grievances han ngai to jine tur kha a omlo mo katia tha kan minister khanin khalai te khan kina insat le thei tur te rem cha ga bo rem cha ga laron enta se tha in ka khia tin section som pathumna sub section thia khanin min har sanna annaya complaint an theluin rang taka malak turani ti injia khania rang tak kan ti hin ang don lo khop maya vai ho 1 minute pore khom mai kan tia rang taka malak tur ti hi dana hian acting e kan bilang entina kar khat chung talin tiamo ne ni thum chung talin ti specific time ma omlo hi chuanin rang tak kan ti hi ahim kherem ti hi ngai to na oma chungta chu kan minister khan alono thei chuanin nakina remchanga en non thei te siam thatte tin rules a govan huna po khang lai ta kha la khil fia deu la soi fia deu te a thalomo o ti in kan rot bel dua hildang chu ka ngai poimo then khat chu
kan thian ten aron sei to wangin khami kha kan sei du atin section 6 nuai subsection 9 la kha license renew kuma chung license kan pe dona ni som kwa ala omin license renew hi an boi pui to tur ni ya oma kha enge ni khami chung khan atling le tling lo examination kan ti a renew tlak lo te kan en fel na ta na hun po kan in pe tam tha ing ka hria a khalaya khanin akal le zel tura hianin eng tin nge ni renew tlak le tlak lo kan te khong kal zel tur te kal zel tura po khan fel zok kha ru sa te po anaron ti tel tura kan nga ya di empo ni se pu speaker hetiang ang dan chatak mai Mizoram Private Placement Agencies Regulation Bill 2025 kan nei hi alom oma ama sa kha kan in nial fiam to a amendment ti om kan ti ten khan adang lam em na chu ama sa ami kha chu 2008 ami ma ni seng aron chang tu department hitu adang lam de ya thil dang lam de ani chu bang chuan hetianga athar laka local po hian kan welcome via wa atha po kan ti via wa kan minister te kan fakle a chata ka hi kan pasa arang thia kan bo su hian thang thar abik takin mizo thalai te kan mindset po atha to mun gazo ka khovel ram danga na thok tur point kan zuam kan huam kan talent po atha hospitality agat phe chuan khovel mun danga kan mi te thon chho kal te hianin fak an lo fowa tir tang taka po chuwang chuan he thil hi mizo thalai te tan ham thatna tur ni in ka hria ka thlop ani ti ka soin e speaker ka lo me leader of opposition tuno kan house leader kan som dona nga hey house leader te hi hun bituk omlem lawa opposition leader te hi chu kan allotted time an pelde uslet o henin setiaman ni thina tura le kan house leader sai tura lai te sai tur lo somang speaker soi vak po ngai ke hello vak kan lungrual tlangin alanga lo mom khom ya kan ngai thak tar ang khan adan pui ber centralina andan nei Immigration Act 1983 apo hi review mek ani tlata wang hian aron dang lam pe le dona chumi chuan tuna kan han siam thata po hi aron ngong le kharinom vi maya eng tika ma chuan kan amen le thuai te po angai du mel leng te ria kan han sarkar til khan wan duan hrang kan toka Dubai a tele mundanga kan domestic worker tang khang boi pui tur khan min muaka sarkar po in sumwai tel kan senga Dubai lam mai de lovin Syria ate khanin an lo oma indo na huna ni sia chuan Syria kan embassy azim sia an ria na mun po khan nei lawa chu ti chung chuan eng tin tinemo mi tlongai tenen kan tangtlanga kan la chuak theia tiang khan mi tam tak mai khan lo thon chuaka eng ti nge ni kan an ti khan agency te khanin dan to chan kha kan nei an ti ve mi maya kan dan lui section ni le section riat na khan beyond the boundaries of Mizoram ti mun ne hian alo chuang ve a Mizoram pon chuan huap lo nei le nem ti chang choi khan an lo thon chuak ve a amaro chu khatianga Mizoram pon thon chua theina dan kha Mizoram sarkar kan siam thiang lo rim khima adana kha avalit lo siam thatangai rim khima khamidan noya lo thon chuak tu te po khan dan an bo se ta rim khima ti chuan adik lo ton ta a ta chuan kan han cancel ngau ta veka tin case po kan register a kumtling lo lon thon chuak le katiang te kan no la bangin ta chuan hemi Protector General of Immigration immigrants atanghian phalna lak te lo ngaya Ministry of External Affairs te polo in nam noya sanction kha kan mulok theiluwa to na hian sanction minon peta a chuwang chuan kan police te point thir ti sual na kha chu atulangin an zui chho thei to tura kan ngai ani
tin emi registering authority keimani state chunga thei tura kan department le a minister changtu te malak ma hi alom katle a tinan ren buat sai na po hi ro puya tichuan hemi pialam de wa hian chief minister office a hian Mizos diaspora cell kan hong taringot mai kan mangangin hemi kan ram matanga foreign na tok ho buai na tok te pan tur big port helem lo khatianga no wang khan alo buai pui vat turin seli hong man den kan dia extra constitutional angani platform ang deuh ani puat sop deuh lakin kan dinga ta chuan hetiang lampanga mi hoizau deuh le rian na nei deuh te mi hrang member kan soma chu kha to khian buai pui turang chuan an thu ve thina ti chuan a hemi agency ten an thon chua hi chu thu dang agency ten an thon chua ni hau lo ma ni thua China lo lut ve ngot mai te hi an lo om thina eta trangin Myanmar an chawa Myanmar tang ke nan lu ta eng passport ma eng document ma kha an nei boxi lo ba ti chuan an lo man ta thina an form te chu sak phei chuan in communicate ka hare me khoya nge an om man thi nge an dam ti po ka hriat hi a har thina amaros en tin mo hian kan la chuak vele mai thei thina lim takin lo hong India ramanon thinga India sarkar en passport act bo chiatin thubai lo siam sak vele ha an lo hon nuwa po thubai lo huwa ka khatiang vel te khania tu na po hen mi pani boy pui lai kan ne ya ka train lang mangai zo le zoni Lalrinpuii te an ni a ni he Suzhou University Suzhava Dr. Zirlai te ania nikum November thatrang khan sungten an be pop thei to lova an mang angan ron thena tichuan kan external affairs ministry tele kan embassy te thei to an han chua an han zonga ta chuanin Guangxi ya China police in Loman Alonia and phone and lock sak to sia boy thak khop maya an doctor sirna atrang khianin ahlai emen man nakha chu wang chuan heng a nge inti doctor sir si tin an ring hlel ani mai theia kan hep hak to si lova tuna hian kan la chan chuak le thei lova kan in biak po nung ber chu tun zir top kha ania ta po chuan an thae an dame ti sin kha kan hriat thei chin ani an thu boi lampang kha chu an ti va ngaina kan threlova external affairs minister te po le kha te kan in thona ti chuan an ni point an theiang angin min buai pui ani kha tlema ai kai noi dewa wangin kan soitel ram ania tiang kunga hian kan film khur angai ko maya poi malaya kan wak chuaka document mumal nei mangsi lova mirama te kan valo lu hian min lo man lo chuan in boy pui hi a hauta mani ti kha kan soi du ani ole kan bil thar put lu hi a chip chia try na fam kim to khat view to chuan alanga ta to minister point aron ulukin ka ria ei kan lungrual view bokin alanga lungrual taka kan pas te po kan be se ni kalome lome tura chuan kan minister zo takena bilte point of a house pass pui an dil ngal turin lo somong u Who speaker member 10 chanem ngai takin kan Sawihona mi pakua line kan soya chuta chuan kan zawain tha kan titlang ni na khe da chuwan chuan masaberin lom thu kan soi duani kan thu zia kan thu soi te kalo zia thla then kan chang theianga a then kan chang thei don lova
mai ro chu theng anga han chan kan tum anga kan serui bial tu khani na chi khle mai alom thu ka soi duwa zirna sale ka ti pal tu real bial tu zo kin ani pu K Laldawngliana khani a chi khle mai a khata aron soi khakalo zia ka a then kha kan chang hal the mai lo wa mai ro chu kami SP te no objection certificate an peang tia khanin a nial thei dan kha si lo wa engtin nge tia kha a ming khanin a ching fel mai kan aya no objection khani an pek don chuan an pek lo chuan objection a oma ngai mai la an pek chuan in no objection khani don ani ti chuan angai that thak lo lai do kha an ne ya budong te khanin eng ti zong nge kan thirang o ti kha karil ro chuan alo oma ti kha ni anin thon chu dana hian ta se ti lai khathil dam ta ka om theya amero chu atam zo ka chu angai a tha thau in gria angai tha tha lo lai te khan soi dangin a thu phung chuan a tha min ti pui thei kha alo mum ka tia who speaker H Ginzalala champai not BL2 khanin e thanem ngai takin he a bilina aken tel pialama hian mizo thalai te na thok tur kan in chhawr le kan in roidan chung changa mason kan tul na lai a roi tu po a roi ate po chung changa soi kha a soi na platform thataka kan ngaya Mizoram ro rel na in sam bera hetiang an kan chai hianin ra tha chuang ti ka ringa vele khata thil hi ain thlak vek thei lowa mai chu zoi na in thlak the pu speaker thanem ngai taka khatiang na thok tu te right lam lo boi pui tu te anom boka chdi rual chon right kan han thi hianin khu ta right le he ta right te po hi achang chonin ain anglo ni loin aman na huna zir khanin aki kha adang ve hret bokin ka hria chum te chu thatak in aron address din ka hria chuan pu speaker pu Jeje Lalpekhlua Sawitute bial tu khanin a tha ti thu sei rualina experience te aron share a thil lo ti to te hei pu Jeje hi arwal puya chuan mizo tlangwala chuan tam thrin nga tak pol ani ka ringa rampona hun tam zok lo bang thina nia chuan thil thatak tak a lo tamani masak tira changa mi tran pui tua lo tang chumi pialama chuan china soyang khan vairama online puwa ka tinga mizo thalai na thokte ta na e lo in peto ania athu soide ka beng war thak ba ka chuan omin ka hria akan soina du pu speaker chomala ma khan kha sipai lo tang to navy lam lo tang to best player football ma best player ni to te ka no me ni om ta ka ne kha kha an te that le chu cha kom khum ya best player ni na kha oh hey pu speaker I ho in ve lam mi te ne han in khel fia mila thain ka renga so kan mem ba ku ro ba te purin thluang a sai lo te purin sa te ho hi football khoi to lun le footballer thin khan nya elama po hian enge moza chu nom boka ti chuan a friendly match zong the point ti chawila thain kan ringa a best player lai kha chu kan zuk mu ve si la khoi shale bung ring ka shate ba who speaker chu da jo best player kha te that le cha mo mani chu wang chuan in enge mo friendly match chu ho in session zo la ma hian in a bial gym the a ground gym the mo nei chu cha kom khom mai nge chi who speaker B Lalchhanzova Aizon is to BL2 khanin ya thil ton to tang tele amalo ve zo ngin a B Lalchhati thu soya tin nung le is BL2 Lalrinpuii khanin who speaker Bangalore voi tam tak hetiang anga har san na tok te lo chan chua to dana kha soya tin who speaker house phone lama hian ka soi ve ka rem lo mai theya Bangalore na thok awanga boi kan lo chan chuang na sai kan lo boi pui na sai ti kha min share asoi vek du lo mai po an lo be na sa to le ni adon le ku speaker the tur ke Beichhua kha ka fak le mai alo zir chianga a constructive criticism tak tak ani in ka khia a thil soi zong zo ka zu react vek thei lo wa ma ro chu a then khat kha han soilan thei te po omin kan ringa bracket pakhata soi kha chu typing mistake ani mela you don't observe dik chia ti chuan hetilaya hian child ti lai kha mai na thak ti kha om boka child ti lai chung chang kha he kan dan ma na hian pu speaker
child ti hi a chang chuan in kan hmang ve thung mai a minor le child hi man pol thin ania kum som parian moi lam hi chu minor ania child kon an da ve thowa entinam protection of children from sexual offences ate bokhan minor te loin child kha children child kha mang ve thoni chu wang chuan ti sual em lo min ngai sak mai se aron point out kha chu lom thu kan soi duwa aman kok the ve ve min ngai sak mai se Akan minister zon takhan opposition se ni wangin ni chuang lowen na tina ni chu pu speaker akhati zo min ngai sak thei chuan in kan lom khopang ti chuan NOC chungchang kha section 6 ami le section 8 ami hi avainang lo ve ti lai kha section 8 te NOC hi ainang lo kheta chan chu section 6 a hi chuan in ke mani license pek tur kha nia ram chunga ending na tur kha ani ta ni are kheta a chan chu a license kha a petu kan ni boka wangin section 8 te NOC kha chu ka pu dong te bo khan ron point out in ka ria khata ero kha chuan in state owner license lo nei to te tilai an na tho thena tur NOC chaw ani ta ka wang khan are lo ta kheta kha ain an lo na midang du sak lo lam kha ani chia lo dewin kan thria ni ti chuan kan opposition leader ina aron point out pakhata kha pu speaker kan react le halanga rang tak ti lai kha arul sa kha 13A zo ka khanin kan han bil tela khata khanin 13A a khanin 9 a khanani chu 13 a zo the procedures and timelines for the submission and resolution of complaints and grievances shall be prescribed by the controlling authority in accordance with the law ti khala in jek to thawa chuwang chuan kha khamin pom sak thei chuanin a hril fiana ni tamai se tin pudong te ron soi thong nin ka khria competent authority ti kha chief secretary ani dona chuwang chuanin a thau thonom lo tura ngai ila a thawme ti chuanin pu speaker khongai takin ka soi akal sel mine section 20 D fees and conditions of renewal under subsection 6 of section 6 atita section 6 subsection 6 kha enta ila authority may make such inquiry or cause an inquiry to be made in respect of application received under the section titane chu wang chuanin a fees lampang kha nilovin inquiry lampang khan ide zok se hi at kanti suar palong mo ro tinane like en chiang ta la subsection 6 zok tu ri fara kha section 20 close the entala sumi tua section 6 close 6 kha en letter la a hiat hem timang section 6 clause 6 ani chuan ari fara kha athu kha in min lo dewe ti ani mo a reference en khan fees speaker kan nilovin fees ti tu khan nilovin inquiry ti tu khan izok ta ni section 6 close 6 a khan pu speaker alo mo me ada to ke Beichhua khan ron chi ka khalaya kha an refer na close le tilai in si ka khan in min lo pal o mani chuan kami bi kha pu speaker rem ti nain a en thei tura kan ngai ani ti chuan pu speaker elaya kan leader of opposition ina aron soi kha chun ching khan kan react to aran dan chung chang kha ten a top don lama kan soi du chu pu speaker kam mizo diaspora cell kha august ni som le pathuma an thut khom khanin dona kan bil put lu tu na hi aman mo thla ke athe angin itirang u har sang to kanom reng sia kan dan mana hi hian in a cover vek lo wangin an non tia chung te chu na chak zo ka thok tura min tur tu ania e tangkai le a e kha thilo mom ta kan in ka ria ti chuan ram pon an ha tho kan soya atop don lama tan chuan in pu speaker kan thewanga he norkha kan ti hi non resident engeni Keralites affairs Kerala mi
rampo na thok ho kimi an government agency thonia khu ho khuanin an data kan enchina an ni chuan in mi noi som ni pakhar veli rampo na thokan lo nei der hi lo nia ti chuan an state economy khu ale zongin apoisa non pele ta ni khuanin chu an statistics atral lan dan chuan khovel hi ramzan ita se ram som pole pathuma kerala mi hian an thokani ti ania mizo te po hi kan diaspora sela tang hian mo ani lo point department atang hian mo adata hi la khom kan lo tu banga pu speaker rameng za ta nge na thok kanom ve ti te po khi da chak mumin ka ria ram po na to hi kan thanem ve to le ni amero chu regulate ani tak lo wang khan in zielu da bi ka om tak lo wang khan a thren chu vai ram atang in an kala china khan tu nge ni kan member zinga ron soi Myanmar lama tang China an kalti te kha thil dik tak mai ania tin chu mai chu ni lawin e khimi a hlale zual Japan lam te khian min ko na sa em maya tun naya Indo Japan Intellectual Summit a e ke po ka zutela chu ta te po chuanin Japanese ho hian ta thok turin min duani abikin notice lam min ko wa state dang hian min makhal na sa le maya tran te po tran chho le zual ngai do na e nurse ten dua kan tir chuak ve ranga caregiver an tia nurse ni chialo kum upadew en gol tu tele midang han pui thei tu chung te chu tun high finance commission member local pakhat po khanin kan inkom na sarkar ne na inkom na khana point out nge nge ya Mizoram chuan helam hi hoi ro te khamin han tia tin chu min nu lo kan ni TIO member dr VK pola local le ya ama le atim te ron soi chu tho chu lo ni ta ni chu wang chuan pu speaker kan zawai tang rualin mani bial thewa f2 le ruling tilamom chuang lo khan tang rual taila thil thatak thalai te zonna siam ko nga hi chuanin in puitlang dia la train ka ria chu tiang taka kan tho theina tur chuanin tuna kan bill putlu Mizoram Private Placement Agencies Regulation Bill sang ni som ni le panga hi min paspui turin house ka some kalome le kan minister zong takin the Mizoram Placement Agencies Regulation Bill 2025 chu house paspui turin ron deal ta a tuna kan bukang pas rep ti piang in rep ti ula rep kilo kan chua rep kilo le ole lom le the Mizoram Private Placement Agencies Regulation Bill 2025 chu house hian lungrok takin apasta ani speaker kalome